Praise God. Amen. God is good. All the time. And all the time. First of all, I'd like you guys to turn to your left and to your right and say, it's good to see you in the house of the Lord. Before we start, let's bow our heads and pray. Father, I thank you for this day, Father. Thank you for another chance of life, Father. Thank you for guiding us here to this very moment of the last day of weekend, Lord, for 2018, Father. Thank you for guiding us throughout 2017 to this very moment. Every second, and every days of our life count as a blessing from you, Father. Father, I pray, Father, that it was about to start praise and worship, Father. I pray that let us seek your presence. I pray that may your Holy Spirit overflow us, Father. I pray, Father, and I call our program for tonight to you, Father. I pray that you may bless everything, Father, from heaven, Father. Father, I give you the glory and the honor because you only want to serve in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all God's children says, Amen. First of all, I'd like to you guys all rise to your feet. And I came with Psalms 146, verse 1 and 2. Praise the Lord, oh my soul. While I live, I will praise the Lord. I will sing praises to my God while I have my being. Yeah. Today I speak with Anna Dangis Malanga from last night. Let's have the heart of worship. Amen? Let's start with the heart of worship. Let's reunite as one for 2017. Let's start as a family. Amen? So I start with today's opening. Let us seek God's presence. Let's seek Him with a positive heart. And let us go climb another ladder of 2016. Let us go another mile and let us work together as a family. Amen. I give the glory back. I give the glory and the honor back to our Lord Jesus Christ. Amen. Bye.
me ia tau hiwa aki e kai. Tau hanga whakanofo ia koe tuki. Whakanofo ia he kunga maalunga taha. Te tau tarangi kia te ia tau ia mai nge ia mai langi me whakamāna. Mau whakawhita ia tu e o tua he fia whini. Mau tu o tamai ki he whiapi whakaosi. Oi wike oi lotu mai mālohi mai whailau wike oi hāmo oi wanua ta awamu. Ka tonu te ka mataha kua wairua i ngā we. Oi wike ni kune whakatoka i makatuunga te wanua ta awamu. Oi wike peo e mau hau e whakawhetami koe mau whakamālo. Oi wike peo e mau lotu koe mau whema wiki koe mālohi. E o tua mau whakawhetami. Whakawheta i atu koe kakai na ulawa mai he whiapi koe. Pea kai koe nau hau koe hipe koe kono karama pe ICSC pe koha whiohi. Kara nau hau koe nau whie mau pe kai a whiona. Ka nau whie mau pe ke whitau lahi pe koe a whiona. Ke ke rea lasi ke whakawhetoki ke ke rea mai o wholofola. Tau me gina ho kakai na ke whakawhetau lahi e kai whie mau kotoa pe motuki a se ini moi haki kotoa pe. Whakatawa tai na ho kakai e ua mea wahina mea pe o wiki. Kone hanga hai kūmoa ki nau tongo nau mō kua ki ai. Set them free, O Lord. Whakatawa tai na break every chains of God. Lord, te niwa hanga whakasino he whareti ke whakamokui. Oro parema whakawhamiri pe whakakui tui soloa. Pere whakawhetau laki whenau whae maanga materi e pepa nau whonua. He ka o tua e mana o tua tari lote a whiona. Tau me kina e whia ngani whea mohono. Hoko atu au ki he whakaose o e whia whini. Tau me kina mai me lanina. Tau me ki toko taha katoa pe. Malanga te wau panoho ki he whia koe ni koe ngahi hiwa. Tau me kina me lanina tua. Ta kau pe ai lahi taha ki sisi taha he pareni. Ta kau pe ai tāna ki me koe tūtui. Ta wau minas kotoa pe he kelesi tui whia e a whiona. I kua te pingi ia me lang nari ki ni koe e sisu klaisi ko haro. Pea koe ho au whakapoku i. Pas katoa ke e ni, hallelujah. Amen. Koe ni mo manaki ki ngā. Hallelujah. Praise the Lord. Rani ko taha ta whaaki. Whapitai mua ke i na te mau e whia whia. Hallelujah. Praise the Lord. E meni ke hari palamari amita ke iki ngere sioro ke pas ni te taha mesi sioro ko tu ko mo to ho ma ia ka mo Whamalo, opportunity never come twice. Aku atare wa matapa open windows, you must run and grab it. Whamalo ko e whakamari ke whae ki popo ki hiwa koe me same, whamanat ka kato. Te kau whataka mo e kau whewhine me kau tangata na nau whakaki heka e. Sia te wholau e tau koe ni, ngai whola me ngai tupuni a kotua ke tau whowai. It will be done. Koe happy te o tuaka win the souls for his kingdom. Pea koe pōpuaki a e whakaos e ke lotu koe ni. Manatui pe let the will be done. The heartbeat of God to win for his kingdom. Amen. Ika kita hallelujah i pe tahun ka fo. Ko kita win the soul. Ka koe ki pōpuaki koe ni ke whafafonga e Kalofia ma media ministry ke mau kaumakawa tu whakakiheka tau koe ni. Kaki hibi pe. Ka koe kia e mau mo'ui ke mau whaka-evangelio. Ta palo whaka-evangelio ki maaman. Connection koe pākia ki tau tō. Tuat pe mataha koe ki tānoa me tuka tānoa ka pulu. Pea ki tānoa e wholofola. That's the big part of connection. Connect kita, follow the light kita. Tapi kalau ia mau ipopat, mau ministry, kalau firma,
Kau makau ni pa ni kainga mo manatu ke mo walas. That's the heart of God. The heartbeat of God to win the soul for His kingdom. Amen. Kau hihi ben, kau hiwa ya ah. Kau tahu hiwa kau doa. Kau mau hiwa kau tahu mau tahu hiwa. Feel free to sing along. Ilong